येला महानगरपालिका 16 वडा गोसाले व नेवासेनी कुथिया व्यवस्थापन ह्याना चुंगु सच्चिनुया प्रचलित नेपाल लिपि पुजिमोल लिपि रञ्जना लिपि व आधारभूत नेपाल भाषा व्याकरण सेनेजा कोचागुदु सेनी कुथिया ज्याकुति शुक्रबार ज्याजो यासे सेने ज्याबुति कापी जिन नेमसित येला महानगरपालिका 16 वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साके दशी पौल हलाना दिगु ख Nancy Sattva, Kalina Sattva, Prasanna Bajajarya, अथे नेवासेनी कुथिया गोसाले ज्याचुङ्गो नेपाल लिपि सेने ज्याबुति कापी नेमसित वरिष्ठ लिपिविद लोकरत्न साके दशी पौल हलाना दिल ज्याजोले स्थानीय सरकार पाखी प्रचलित नेपाल लिपि पुजिमोल लिपि रञ्जना लिपि व आधारभूत नेपाल भाषा सेने ज्याजुगु थो नापाङ्गु व ऐतिहासिक जुगुथका सेनी कुथिया हामालिसे लिपि छनामी रुपिन साक्य थैदिल निमेका बुढीगादी मध्ये उसरी बिहा हो निमेका हो बसेको लडाउनु दुला इदे निके अपन चिन्ता दुखुको दफान अस्तिन नेपाल सम्बत चिन्ससौ पिनिद कछलाथो पारु कार्तिक 29 गते निसे चिल्लागा सती चैत्र 10 गते तक ह्यागु सेनेज्या बोति कापिस थथगु लात नेपाल लिपि त्रयातगु रचना तन ज्याछोले बोजायागु ख Jibu, that is Nevaseeni Kuthia Hama living store pakhete.